habayeho inshuti ebyiri, imwe yitwaga Vija, undi akitwa Raju. Bari inshuti zikomeye rero. Umunsi umwe bajya mu ishyamba gutembera, barangije babona inyamaswa nini iri kubasatira ibasanga. Bombi babuze uko babigenza ariko bagerageza kwirwanaho. Raju yarazi kurira ibiti, ahita yiruka arurira, atiriwe anatekereza uko biri bugendekere inshuti ye isigaye hasi kandi yo itazi kurira. Vija wari usigaye hasi utazi kurira yabonye mugenzi we yuriye igiti, abura uko abigenza. Mu kuzunguza ubwonko aza kwibuka ko icyo gisimba kitarya abantu bapfuye. Arangije yigwisha hasi, ahagarika umwuka, aripfusha ku buryo icyo gisimba nikimugeraho kigira ngo yapfuye. Igisimba rero cyaraje kimugeraho, kiramurigata mu matwi, cyumva nta koma, kiramwihumuriza, gikomeza kumva adakoma, kirangije kirigendera kubera ko kibwiraga ko yapfuye. Raju rero abonye inyamaswa igiye, amanuka mu giti aza kureba mugenzi we, arangije aramubaza ati, ko nabonye inyamaswa ikongorera, yakubwiraga iki? Kwa kundi iyi nyamaswa yarigataga mu matwi, Raju yatekereje ko hari ikintu yongoreye Vija. Vija rero yahise abwira mugenzi we ati, inyamaswa yambwiye ngo sinkagendane n'inshuti zimeze nkawe, ndetse ngo njye menya gutandukanya inshuti mababi, inshuti mashami n'inshuti mizi. Nigeze kubabwira ko habaho ubwoko butatu bw'inshuti. Hari inshuti mababi, hari inshuti mashami, hakaba n'inshuti mizi. Ubushuti bw'abantu rero urabona ko bugereranywa n'igiti. Nk'uko mu gihe cy'izuba amababi ava ku giti akagenda, igiti kikuma, hanyuma akazagaruka mu gihe cy'imvura igiti gitoshye. Ni nako hari inshuti tugira ziza mu byiza, mu bibi zikaba zaduhunga. Izo nshuti rero nizo bita nshuti mababi. Izo nta n'ikibazo ziteye kubera ko kubana nazo ni amahitamo yacu. Biroroshye kuzimenya. Uzi neza abantu bagusanga ari uko ufite amafaranga, waba ntayo ufite bakagenda. Uzi neza abantu bakuzaho ari uko bagukeneye, waba ubakeneye bagakwepa. Izo rero ni inshuti mababi. Kubana nabo ni ubushake bwawe. Izi nshuti ziba zimeze nk'ibicucucucu byacu, iyo izuba riri kwaka biragaragara, ryazima bikaduhunga. Hanyuma hakaza izindi nshuti rero ni inshuti mashami. Igiti kibeshya ko hari icyo amashami avuze cyane kuri cyo, nyamara umututizi yaza akayatema, igiti kigakomeza kubaho. Natwe hari inshuti zitwiyoberanyaho, tukibeshya ko ari inshuti nyazo, nyamara zimeze nk'amashami, ku buryo kuzirekura byatwubaka aho kudusenya. Izi rero nizo nshuti mbi cyane, ni indyarya. Izi ngizi ziba zimeze nk'uburozi mu buzima bwawe. Niba hari ikintu kigorana ni ukumenya izi nshuti kubera uburyo ari indyarya birenze. Ni ba bantu bahora babaririza amakuru yawe, ba bandi rimwe na rimwe musangira, ariko mu by'ukuri hagera igihe cyo kubabara ukisanga wenyine, hagera igihe cyo kubakenera ukisanga wenyine. Kubera uburyarya bwazo rero buri gihe uba wumva utapfa kuzitakaza. Iyo wabashije kuvumbura rero inshuti mashami, urazirekura ugatangira kubaho ubuzima bwuzuye. Uburyarya bw'amashami butuma tutabona agaciro k'imizi. Burya tuba dufite inshuti z'ubwoko butandukanye, ubwo butatu nababwiraga, ariko bitewe n'ukuntu amashami aturyarya ntabwo tubona agaciro k'imizi. Imizi ntabwo ikeneye kukwemeza, ni nayo mpamvu yibera mu butaka. Izi umumaro wayo, yibera mu butaka ikanyunyuza imyunyungugu, ikanyunyuza amazi, ikagaburira igiti. Igiti rero hari igihe kibeshya ku mashami bitewe n'uko kibwira ko amashami hari ikintu kinini avuze, ariko umututizi yaza yayatema,
igiti kigakomeza kigahagarara. Burya imizi ntabwo iba ishaka kwigaragaza. No ku giti muzabirebe, imizi iba yibereye hasi mu butaka. Rimwe na rimwe igiti kikibeshya ko rero kibeshejweho n'amashami, kubera uburyo amashami yigaragaza cyane. Niyo amababi agiye, amashami akakubeshya ko mukiri kumwe, akakubeshya ko ariyo atuma nyine uhagaze. Kandi mu by'ukuri ikintu gitumye uhagaze ni imizi. Ikintu gituma igiti gihagaze ni imizi. Ubwishongore bw'amashami rero butuma tutabona imizi. Iyo amashami yavuye ku giti, nibwo igiti kibona agaciro k'imizi. Ni nabwo n'imizi igaragaza uburyo ariyo igize igiti. Inshuti imizi rero nizo uba ukeneye cyane muri buno buzima. Nk'uko igiti kidafite imizi kitabaho, ni nako hari inshuti tugira zimeze nk'imizi, za zindi mubana mu bibi no mu byiza. Izo ni nazo nshuti ukeneye mu buzima. Izo rero ntizigombera kuba nyinshi. Nubwo yaba inshuti imwe mizi irahagije muri buno buzima. Inshuti mizi ntabwo zikeneye kwigaragaza cyane ngo uzemere. Ni za nshuti zitumira wagize ibyago, wagira ibirori zigategereza ko uzitumira. Ariko izi nshuti zitumira mu byago, wagira ibirori zigategereza ko uza kuzibwira. Izo ni za zindi rero ziba zisobanuye byose mu buzima bwawe, ku buryo rimwe na rimwe nubwo utabitekerezaho, zikurekuye hari byinshi byahungabana. Izi nizo zigufasha rero kubaho ubuzima bworoshye. No ku giti burya imizi niba igifitiye runini, harimo kunyunyuza imyunyu mu butaka nk'uko nabikubwiraga, kunyunyuza amazi mu butaka. Iyo myunyu ikabasha gutunga igiti kugera ku mashami no ku mababi. Igiti kidafite imizi burya nticyakomeza kubaho. Burya na ya mashami abaho kubera imizi, na ya mababi abaho kubera imizi. Yega amababi nayo hari ikintu ashobora kumara, nko gufasha igiti kwakira imirasire y'izuba n'ibindi bitandukanye. Ariko burya yaba amashami yaba amababi abayeho kubera imizi. Imizi rero ikintu gitangaje nuko yirengagizwa kubera uburyarya bw'amashami n'amababi. Nta kintu kiryoha rero nko kugira inshuti imizi muri buno buzima. Hari abantu baza mu buzima bwawe kugira ngo butere imbere, izo ni inshuti imizi. Hari n'abantu bava mu buzima bwawe kugira ngo butere imbere. Kwirukana abantu babi mu buzima bwawe ntabwo ari uko ubanze, ahubwo nuko wikunze, nuko uhaye agaciro ubuzima bwawe n'iterambere ryabo. Mu gihe abantu babi rero batarava mu buzima bwawe, ntabwo uzigera ubona beza b'ingirakamaro bari mu buzima bwawe, kubera ko ni bakeya kandi si indyarya, ntibanakeneye kukwemeza, nta bimenyetso bakeneye kukwereka ngo ukunde ubizere. Ahubwo aba bantu ntabwo babona kubera uburyarya bwa ba bandi benshi b'amashami. Umwanya munini rero tuwuharira amababi, kubera ko buri gihe duhora dutekereza yuko amababi hari ikintu kinini avuze bitewe n'ibimenyetso ahora twereka. Umwanya munini tuwuharira amashami. Umwanya munini tuwuharira amashami, kubera ko buri gihe amashami afite ibimenyetso byinshi byo kutwemeza. Tukabura umwanya rero wo guharira imizi, kubera ko imizi iriturije yibereye hariya mu butaka. Abantu benshi uharira umwanya ni ba bantu bahora bashaka kukwemeza kugira ngo bizere. Abaza mu buzima bwawe kugira ngo butere imbere rero bameze nk'imizi y'igiti, ababuvamo bameze nk'amashami y'igiti cyangwa se amababi. Nigeze kubabwira ngo ari umuntu wigomwa ibyo arimo kugira ngo aguhamagara, kubaza amakuru, akubaza uko umerewe, agusure, akigomwa akazi kugira ngo agusure, cyangwa se kugira ngo akubaze amakuru no kuri telefone. Nuriya muntu uguhamagara kuri telefone akubaza amakuru kubera ko ari gupfa ubusa, ninde nshuti imizi, ninde nshuti mashami, ninde mababi? Hari abantu bigomwa kubera wowe. Hari n'abandi bapfa ubusa akaba ari bwo bagutekereza. Yewe ntacyo ndi gukora, reka mpamagare kanaka mubaza amakuru. Akazi gasoje, ibintu byose abirangije, ukaza mu mwanya wa nyuma. Hari n'undi noneho ureka akazi kugira ngo amenye ibyawe. Iyo rero ni inshuti imizi. Ya yindi ishobora kwitumira mu byago,
mu birori igategereza yuko ushobora kuyitumira. Iyo nshuti rero kuyitakaza ni igihombo gikomeye. Noneho ikintu kibabaje ni uko rimwe na rimwe uyirengagiza kubera guhumwa amaso n'uburyarya bw'amashami. Imizi rero yubahwe, imizi yubahwe. Ari umuntu wigomwa byose kubera wowe, nuriya ukuza hari uko yabuze ahandi ajya, ninde mizi, ninde mashami. Hanyuma iyo wigomwe cyane kubera abantu ukunda, birangira utakaje ba bandi bigomwe kubera wowe. Hari igihe wowe abo ukunda, ushobora kuba ukunda amashami, ukigomwa kubera amashami, hanyuma ukabura umwanya w'imizi. Hari abandi bantu bigomwe ku bwawe, ba bandi basobanuye byose mu buzima bwawe, ba bandi bose wanyuze mu ntoki kugira ngo ube uhagaze none ahangaha. Ariko ugenda utera imbere, hari abandi ugenda uhura nabo muri buno buzima. Hari igihe wigomwa kubera abo ngabo wabonye ukuze, ugasanga utakaje ba bandi bigomwe ku bwawe, ba bandi bari kumwe nawe ntacyo uri cyo, ntacyo uraba cyo. Ni ikosa rikomeye rero kubera ko abo bantu nibo mizi, ba bandi bakumenye ntacyo uraba cyo, ntacyo uragira. Ntukabirengagize na rimwe kubera ko akenshi imizi ihishe muri ba bandi, ntabwo bashaka kwigaragaza.